kwa hivyo bila kuharibu wakati, kitabu cha Mavinda wambe ni kilungu cha 15. Ni kilungu cha 15. Kilungu kina miswa 29 kwa tu manage kusoma miswa yonde tusoma oimwe tusoma o miswa imwe na ngaindo twikanesa let us pray. Bwana, tunaomba ili tufikiwe na neno lako siku hii ya ajabu. Itufikie sisi tulio hapa na tubarikiwe sana. Na kwa sababu ya neno hili wafikie kutakasiwa watu wako watakalolisikia. Hasa tena Bwana, watu wa boma hii tukitiana nguvu na kuonyeshana mwelekeo ndani ya Yesu Kristo. Tukuzwa milele, tuomba tukiamini katika jina la Yesu tuseme amen. Amen. Thank you. Kilunguni ibuku thitha Mavinda edha ni mnena kwa verse chapter 13 tunaongea kuhusu Daudi ena kelelo kinene cha kuthicha cha kwenda kuthi kosa isanduku tha Yehova nikenda thi sanduku aliete ndoani ya Daudi ila ni Yerusalemu. Lakini katika ile safari ya kwenda Jerusalem walete ile nyumba ile sanduku ya Bwana pomela accident na Yehova ewezwa wo ni mundu weta wa Usa na Amoa ni kweza Usa ni watambukize koko ile sanduku thao ya Ngai na yu David mosela sanduku mathithia kwa mundu weta wa Obed Edom na nondo wa kweza kwa Obed Edom the Bible says akabarikiwa sana na Bwana. Chapter 14 is a continuation of the same story. So ipindani thu sanduku theva kwa Obed Edom David ende kululumelo sumbe wake ni Yehova. And therefore in chapter 14 utaona David atezewe ni mundu weta wa Ilamu aimu sumbe wa ndoa theta wa Asuli. Na yu Ilamu osia amutumia miti amutumia haki anduma kwa subia mavia mundu ala David utaye namo andume na utuika utaye Israeli nikenda David esiobesie nomba wa Yerusalemu. Asifiwe Yesu Kristo. Na wakati huo Hiram akisaidia Daudi abilisti menda kweyo kila niko na kumuvingi sa David itukona etononi I think ni wakele Mavinda ile David ayikulia Yehova kwenda kwa kwili hata kondo andwa meta wa abilisti amakilia bina na kumabu muno nundo ni wewe wasia wa Yehova. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo tukianza verses chapter 15 wale mafundi wote walitumwa na Hiram wakafanya kazi yao. Daudi akajenga nyumba yake ya kifahari ya kifalme. Asifiwe Yesu Kristo. Lakini wasa kwithia bado sanduku zio na kuya kwasa. Wasoma verse 1 na David ela ke nomba ndoani ya David na aseo bya bandu ba sanduku ya Yehova na ayambea yema. And from verse 2 David eswani ya kwete ela sanduku kuma nyumbani ya Obed Edom nikenda yuke Yerusalemu walandu wa yake atewe Yehova. Na therefore undu wonde wikikanika na David ende kululumelwa usumbi wao wake ni Yehova. Eke undu batoneka uze kwithona kauni musumbe ni watongosi andu meke ula wailu ata we Yehova. Na therefore ningeleka nyonzeo kwitutwitho ndetu ulatulatuiva ethukisie David ndana kwata anointing nakanengwa usumbi ningaini kenda etanithie outo anengiwe nikanda atongosi andu Maisraeli. Praise the Lord. Amen. Nikenda mavikie malengo ala onde ngai wathie mundu suwita wa Abraham amutabisie ndwa ino yonde ndino yonde ya Kanaani ngakunenga we na nzia wa yao yaku na ipindane za David ni wo mundu asu onde mavikie kuyanea mundu ai mundu wakao na therefore ndeni waula kau athamthesie mebaka nginya ya bika mithia ila Yehova watavitie mundu suwita wa Abraham. Therefore utoni ni wa David na utongo ni wake because of God's anointing wakafikisha mipaka pale Mungu alikuwa ameambia Abraham mtafika hapo hata ewe Yehova. Kwa mundu wonde wenda utumika ni Ngai ti kondo wake mwene atwa engali ti kondo wake mwene ezwe na nyumba nene lakini ni kondo wa kutongosi andu manga imabike kuyanisa makwenda Yehova. Mundu wonde oneva wi hali ni leva whether we mutumia we musie whether we kebetiki musie whether we mutongo kanisani kana whether we mfanye biashara whether we chalilo kikundio na keva whether we mbosi wiane ona weva hata we Yehova ezwa unokwenda utumika ni Ngai nikenda ubiche kwenda kwake utongosi andu kuyanisa kwenda kwake pena mondo maingi toelekwika
omonde twe manisio atatu undu wambe ngumuthangasya ni undu wambe no musobisie Yehova uthei wotu wake. Ambia mwenzako musobisie Yehova uthei. Ndumwe musobisie Yehova uthei. Na ni hapo tu verse 1. Davidi ezake anumba ndwani ya Davidi na ase ubya bandu baisanduku ya Yehova na amba chao amba yema. Praise the Lord. Amba yema nikenda wise kwithia eva no tongwesya etongwesya owesi ngai Yehova kube. By the way, the Bible says the fear of God is the beginning of wisdom. So what does it mean to fear God? Ni kutetema ila waboya, ni kutula siandu ila waboya, ni kuina praise na worship ila waboya. Aiye, kama nilivyosema awali, kumukea ngai ni kuenda na Yehova taweva. Nangeleka nyonzeo niwe. Wina mwenzako. Mwendania, praise the Lord. Ainjeni no, aibasta no, na mwenda nitie. Mwikomana na ungi wita wa Mary wachalo. Pasa no kulia no suka njeni Mary wina Mary. No musuka njeni wina Mary. Nundu njeni oba. Wa mukea. Maliko mange imasia kumukea ngai niko kweba. Kwenda nasia na ngai mabinda meba. Onde motwano ni waku, numbane yaku, obisi ni waku na ni kwa thaka agwo ati wasisia ndu manthe meikothete kwenda nasia na ngai nundu maimukite. Praise the Lord. Na kumukea ngai ni ui. Nundu ninaosuvia mundu ngekaila undethie muthenya wiba. Nundu ndino pa imundu metona chao eweka. We need one another. Lakini nundu wa kwakana, we can also kwaka me. Ai kukuzovea, you can also kunzovea me. Lakini na kwika nae inae kanziokea. Na ona na kwika nzeo nthuku na kulia na ovene asindo wandono na kiutethia makosokoso ni maku mushoe uthuku ukatusiokea no katwananga. Kukumukia ngai ni wisdom nene kwandu onthe alamethayo. Na wenda kwa ila musobisie Yehova utuo. Musobisie utuo ni ngoni yaku, ni thayuni waku, ni maondoni maku musobisie chao utuo. Nilienda kwa Pramuk nikinunua vitu za ujenzi. Na mwazonomo navikie kwa acha ninaenda mabati. Navikie kwa acha na nethia mwene wa Pramuk ni mwindi. Na yupe bandu mambete ngaisio. Na kwa acha kuona kutena mbote wa kendo. Ni kubingue athuku mimevo ateja ni mende ulika twenda kuwazindo lakini nothing will be sold. Nginya ila sindu yake yombanie athibo kwa ngaisu yake ambobotha ila okubotha na thosa kasilingi athiyoba oba na kasilingi kazi kwa bota chao tanthembo ntakwazia kana ninaonenga ila tonde ngonengwa nimekusambasila yote ntasambasiwa leo. Praise the Lord. Natana muno nondo yu usu athuku mangei baba kubiwe na ndesa kwika undu we ute wangai wake undu ngai wake utamwe utendea gwa nukuzile nundu ngai ebo asiaesie kyo muthangasya alamu thi soko ndia wakana ni manenga watu 10 na maithi nikavaa makuniani ndia wakana ni manenga watu tobalo mathia bai kuniani ninakutuma katika jina la Yesu. Ukifika hapo kazini yako omba na nikumanike Mary niwe hata ni wapo na tukatate kuiwa zoni uibodha umefika kazini andu mama niwe hata na ba uya usuni waku ndukewe wia tubodhe ni twavingu wawia na mnaomba na tusema Mungu tumemkaribi mmefungua udhei nondo ni manete mazoko ni mevingu ya udhei maenda maka mandaka 10 menda maka mandaka balo na maili niko bando nikenda mate kumanike ni wabodha sasa nguvu zipingane. Sasa nguvu zifanye nini? Zipingane na Bwana na kutetee. Why will he do so? Ulimutafutia udhei takatete kuiwa wia imbe wa Yehova ukimumanda takatete kuiwa chao wia we museni kwaku omba katika jina la Yesu Kristo ati mzee anakuona akuone kila manda kikamu benefiti aiwiwa ndo ni nundu asiana siaku wodha na masia mamika ino wodha matuko wa hola ili waone. Praise the Lord. Kuma nike mamini weka hata na no boya omandie Yehova udhei. Tell your neighbor mumandie Yehova udhei. Tutabie neighbor yaku mandie Yehova chao
Ai mandi ayoba chao. Give him space in everything you do. Hata we yo. Ondo wa keli ningo mwesoba na ondo we bata muno mumete alibai mathukume wia wo. Ai mumete ao ngalibai mathukume wia wao. Ai wenda kwa ila mibango ni yaku mete alibai. Niwezi elanda viti wenda kwete sanduku. No wesi sanduku zi ndaviki yako eka ondo zi kuendeka. In fact, eka nambe na olonga nasi kwa soma verse 2 na hindi ndaviti asiai vati mundu ona weva waile kukuwa isanduku ya Yehova ateo alibai. Nundu ni mo Yehova umanu vite makuwa isanduku yangai na mamuthukumae tene na chao na tene. Kuna mipaka Mungu amewekea kila mtu katika ujuzi wako na katika kazi yako, katika nguvu yako. Pepa ndo utakilia, utadhonoka, utatethewe nange. Na yunda abidi ni wenda kuthukuma weosu chao eweka. Walipolatia ile sanduku, walimanda ng'ombe na kasia. Na ile sanduku ikekelewa ile ikasia. Akiona ni kama kwa nguvu yake na ikinda yake kama watawe. Kumbe Mungu alisema hii kazi ni ya Alivai. Nimewatengea kazi gani? Kazi hiyo. Praise the Lord. Naongea niseme kuna nafasi kubwa ya mapasta wenu katika maisha yenu. Nundu kwa angelekanyo Alivai ne mabasa mae bindadhiva, ne mabasa mae bindadhi. Indi sisi ya thukume alama kamudhukuma. Nundu nene manita ni ya inge. Nene manita ni ya inge. Na ni mwelombi kuwa nyetani vasita. Muka mwi kuwa Pastor Mary. Na aingi tu mona TV ni na maletio ni nundu ni tu manenga uthei mathayo ni mao maitu onala matenda ikanisa ni rondo makwata makamanza vasita. Are we together? Yes. Na therefore Pastor Musoni wewe ba Pastor Musoni lo nenga isindu cia Yehova ndaiya. Praise the Lord. Nundu isanduku lelo kwani Alivai na Alivai na ndola manengete thi sanduku ndaiya ate we Yehova. Wi manda mundu kutakondo wa mutwano. Manda mundu nake unengete mutwano wa Yehova ndaiya ate we Yehova. Mundu unengete kuea chao ndaiya na thukumi manga imezo ya ndomato no sovya misie. Tukimanda motao mo, tukimanda matubothe ate we Yehova. Tukimanda mundu kondo wa wea wakwa nikata kondo wa wea wakwa manda muthukumu nake muthanga umawea ni omao omake wese kweza ni wona mundu kuta to the next level. Mundu utaya sindu cia Yehova ni mundu webata thayoni wako na wamwona shikilia kwa nguvu yako yote. Lakini zaidi ya hayo edho ni mundu pamwe na kusovya sindu cia Yehova ni mundu webathite akebathania nikenda thukume wea wachao. Ni wasoma verse 12 na amea inywe muyatongo imano mbasia aidesia Alivai ibathania imwithiwe atheu inywe o na aithe menu nikana muete sanduku ya Yehova ngai wa Israeli vandu vala nisiovitie kondo wachao wayo thukumi musio ni mundu nake winenganite ata ya Yehova. Nikwe andu aingi mesi maandiko lakini madhiba dhanitie kondo wa maandiko meba asu. Maandiko yanasema usiibe lakini wanaiba. Maandiko yanasema usidanganyane lakini wanadanganyana. Maandiko yanasema tuwapende, tuwasikilie huruma, tuwainue waliobondeka lakini wao wanawapingamisa na kuwakanyagia chini. Ando mama dhembosu mamona etikile ikuite neona weta haleluya yana usuni mulusani. Atani sia nao na kena yuni mwele kuikumba hivya muka ndikana muketekela kana mundu ni mubungu ni wokengani muthei hata akivalia suti ya kupendeza na viatu sharp lakini dhae na maweku ndeba dhanitie kwa Yehova kondo asindu nzio cia ngai tandeto yake mondosu ndukamwethukicia no kukwasia anuko kata yunjisi niki inye tusemba kwa ndo ala matata ya sindo ndeu cia Yehova. By the way pastor nisani wa muno matata ya sindo ndeu cia jao cia Yehova pendo mana ngula cia pastor ni twemanda mundu ototwanithia na ndu ayimanga kwenye sasa kuthani ngoma ke no ndu ngema twanithia na nge mbwe kwenye ena Yesu kuwe yuneni katanye na mundu wa muthemba wiva no ni those no ndu ni kwenda tu vesa no tumile ombi chambe hata we Yehova lakini nona level inoko ndi maintain yuso ani ama kwa thoka musi na mathiwa
ite ibasola wa mtu anithisi na papadhiumi la kanjamata kwa anando mezo kuwe na mendi aye mwikambose maindi mandai mundu muimanga kwenye na mei mandai mundu na tabio mundu me manda mundu usovya mukau manda mundu unenga mukau chao payundu muthuku takukatha basa ni museo hindi akani ni mwainu uzo divazita ndokamwekie na mukau cho gwende ona cho kwenu nyaka yumwe mando pastor mundu muka okyo tabia au memewe ani mokite natwika lea ko mathoka cia lakini no mwezi usunda nenga au mechao ndaeya na mudasa no kimandeto lakini ona ikimandeto mitwano yandu ndengenda nenga ichao usuti mundu epathaniti praise the Lord ana no woko mapasta mamwika umunini sindu cionthela mukwenda pastor musio nula onake we mwene we pathaniti ate we Yehova haleluya na verse 13 to the way kwondo wa kwithwa mutia yukiambe ene na yuna alali bai tila isanduku kwondo wa kwithwa mutia yukiambe Yehova ngai waitu ni watu kunie ekona nundu tutia mantha kwianana na utuyo wake question yele koka ulao Davidi wele okulia utuyo kondo wa Yehova no tio alibai nundu ndekwenda isanduku yia aeleo mantha uku elo okulia akamantha alibai meba isanduku yia lele kwekwa ata nani tusinda wa muno ni andu manthi elote ila wathoke we na lando oe mamutabia ni basetwe musumbe wa yuti ayamandie ali mu mamandiko ala mesi kwalula mandiko ma yuti na makulia esya waba to wende hiye tha mundu wanthi no wisi ukulia hii mabasi tai nenya mai kanisani praise the Lord amen mundu wina umani wandeto syao syangai ni mundu museo muno ana mnenga qualifications cia pastor oitatu mundu wisi sindu syangai elantheu na wisi kuinenga chao ndaiya number 2 nondo ni wenengete ndaiya isindo onakewe mene enenge chao ndaiya praise the Lord na inde athenenga ndaiya ezatona kwalula mandiko machao manga inondo patiki ndo kitheu mubango ni wa Yehova ta mandiko mao make ni matheu muno ila ndo mesele limona ile sanduku mamananga hii enao basta ulawe na Biblia mananga hii enao enake na timu ndo tumea mandiko manga hii nae haleluya tabia mwenzako esobe atabanya mabungu idho manisio waka idho we amanisha machao mobungu ndo mutabia esobe amanisha mobungu otherwise no tumi wanae indi we ni wewe ndo mwe otherwise no tumi wanae ndo wa mwiso ethano kwenda kwaila pamwe na kumamandhia Yehova uthei ate we Yehova na pamwe na kumandha alibai make ikendoka metho kiasia ndo akatatu la Yehova kutumanthia omunthe ni tumutanie o Yehova etumutanie o nundu wa kwenda kwetekele ile sanduku nyumbani ya bondo ani ya Davidi kuma verse 16 kinya 24 Davidi ende kumbania ando ende kumbania libai wasoma kuma 16 na kuendea in fact mio ya wathi mbebe metulilo aende umandwa na la mena practice na mena experience mende okulu mena otweka thank you mende okulu anikenda me prepared for that special day ona zaidi ya hayo wasoma verse 22 maliko mangi imetuya na Kenania munene wa Levi aimwinithia mundu wa chorus na wa praise na wa worship akaambiwa wewe jiandae hizo chorus za hata unda mpya nundu kumutani ya Yehova ni kukwenda kutumia mionesa na wasia chao onesa asifiwe Yesu Kristo kumutani ya Yehova ni kwenda kumomba ni andu nikenda onthe tuke twi mwamba tumwini ate we Yehova mobilize andu aina mutabia
huo bisi ni kwa kumobilize mubole mobilize mweke hata tuwa verse 25 na ende Davidi na atumia Maisraeli na makaputeni mangilingili maenda maambatie isanduku ya utiano ya Yehova kuyumya nyumbani ya Obed-Edomu me na utanu. Praise the Lord. Mobilize people for Christ. Hala yobo kunengete kutongosya Mrs. Weva inyando weva ite ando weva langasi ando maku mamotani ya Yehova langasi ando maku mamotani ya Yehova ndokone we ondo webina na ndokewe uito witabia ando maku umozi tutambozi okoma nitoboya omozi netoke kata na never we ndwa abola mama tio we wabothie abothe ewe lakini mboya nzoni ala yuma kwa nau nini se anu wainge ni meko na mno ndo amawonzo mao mo matesi nikula kuinenga ne kwa Yehova o tusamoni twa muthembo kwanza twaka athari wao. Praise the Lord. Tuikia kila kitu na kututethia no kulia ni kwethwa zingi ndwaketha ni kwasia ntukaima twiboya na tuona maonzo mobilize ando mweke hata mobole wanakosoma achao ndeto tutana mbozio kama umunde ndo tukekata nituoboya mobilize ando nikanda mamotani ya Yehova maliko mangi Isaiah verse 26 na kweli wa Yehova ngai watethisi alivai alama kwete ile sanduku za utiani wa Yehova. But the Bible says ma muthembe ya Yehova tusalotwa muewa monza na ndume siana monza na wasoma sodino ibuku ni dha Samueli wakele sa Samueli wakele maliko mangi imeazia ogela makuna matambia monza ni mazemba nzembo ogela makuna matambia monza ni mazemba chao zembo ni kwa sekana Yehova nito mutania tukimunenga situ ilanzio. Praise the Lord. Tumuthembe Yehova nzembo imwaile tumutania Yehova please twaka kwete nzembo ka kuibo zuku nundu wa mutania ngai I know ndo wakwika hata we need to change our attitude in respect to nzembo tuyo mumezia Yehova nondo nuko demand kuma kwito kote wele kwa wewe ndo wa utanu you have something to give him. Yes. Praise the Lord. You have something to do what? To give him. So give it to him. Change your attitude and be joyous. Praise the Lord. Nende verse 29. Na kwezo wazilai sanduku ya utiani ya Yehova. Likile ndwani ya Davidi. Mikali mwetu wa Saulo. Ase ilambudhine. Naona musumbe Davidi. Akisunga na kutana chao. Mono. Na mondo mokao na kuwa na maweku make. Amubudhia Davidi. Amubudhia o Davidi. Otondo naito ando amwene make yako ne kama ibodha tama thisoko egado mengelekanya Yesu umunde ningumeweta ngati wende alange mayuki ya komanda 10 na mayenzi obuna no mesene yo wende na kulama akoma na tutukumi maitolatia madhiwane Anthony medha mezi ni to survive ona makutu yesi tu aba stress nedhaku katika jina la Yesu. Fika kazini na uombe kwanza, funga mlango na uombe, ukimaliza unavingua watu waingie wakitaka. Praise the Lord. Pray even if they kukubudhia none Davidi taweki ondowe bata monone wasungie nakutana kote otani mboza isula wadhiwe yani ai nyamwisoko kote unengeto ni Yehova chama kinene baiba ando bangi ngweto mundi ni soko nwisi ando aingi soko maenda abo tamo strango tamo survive tamasala matoma na ni baton ni kai Yehova kwanza akuservice udhiweba. In fact you are there by God's own doing. Praise the Lord. Amen. Yani wengine najua walijipata hapo ni kustrango mzee kazini yuko lakini hakuna kitu. Na siana ni yutuweka hata nikita usurvive. Na kulia kwa soko amande wewe. We ona tawende kusurvive. Kaindo izini vindaza wazimo wa Yehova wafikie. Amesebia hiyo yako. Amwene nezeni mai wako atikwa alama mama kombo ezesebo lakini Yehova alikutengenezea. Praise the Lord. Amen.
Na ila wona our friend Mrs. Jackson ayuma lokani kenda kamande kula unotea. Hapo ni bado ni Mungu alifungua. Beba ndo nene ya pisika. Hapo ni bado Mungu alikuwa amefungua. Wakati wa manjioni ni nokete ngona bona pisika no. Praise the Lord. Na ne bato neka anazia we andwende nesa atomanaka nao naoni we ayobo munengete. Kuya ndo mawe amathukie na moma wana mawana meka lamde. Lakini bado uko na uweza. Na bando makuliendi ngati sina priska ni kwa tata. Don't be afraid. Hapo ni Mungu amefungu. Nimejiona kama pastor wa Mkalala kama aliyebarikiwa sana. Mungu alisema hapa ndio pa Pastor Musia. Na wakati ulipofika nikajipata wapi? Hapo. Kuikuyo na kuikuyo. Praise the Lord. Amen. Na ilibidi sasa nianze kukuvindua bila nafikiria maisha yangu. Nikija hapa Mkalala hapa kwa pazuri pale nilitoka. Praise the Lord. Amen. Lakini nikasema hapo pazuri sasa nitapasahau. What if ilikuwa njia ya Bwana nijipate hapa? Ndio. Praise the Lord. Amen. Na kweli si njia ya Bwana. Yes. Tazama zile baraka amenifungulia. Yes. Kumbe you can change your attitude about things. Kwa hivyo hapo lipo hata kama ilikuwa demotion, hata kama ilikuwa kutupwa, hata kama ilikuwa kusauliwa. What if ni mpango mzuri wa Bwana ukue hapo? Hebu furahia hapo na ujivunie nafasi hiyo. Na katika jina la Yesu Kristo mtengenezee Bwana sehemu yake. Pando bauba kibuvya mtengenezee Bwana sehemu. I kuzoto na the town. Ukuliando nini ukuya muyo. Uti we awa hasla ne kwathimwa. Osola muyo na mubikishe kulo wako ya wiki hata ubite. Praise the Lord. Na weka ati wapikata lambo boda. Yehova londa beba mizigo na mgongo huu wangu. Nashukuru niko na miguu. Nashukuru niko na mgongo. Uinuliwe na utukuzwe. Maana kuna wale miguu hawana. Na mgongo hawana. Kwa pindu akili ya kuweke kwa you are suffering. You are blessed. You can do something with your legs and your mongo. Kwa hivyo kwanza mpe Jehova nafasi na uombe. Zaidi ya hayo wape Alivai mwana Zayuni wako. Msemezane mahusia ya Bwana. Mwinuane na mpendane. Praise the Lord. Amen. Na isovye mundu la wathiko wake nikenda kezwe mundu okwananga kithitoni chako. Wengi mapasta wanaharibu kwanza wale ambao wameshua, lakini mmoja vyani kenda mwingwe. Ando azu maitinda meiweta na oi. Ila mathi golf. Meiweta na manjini. Meiweta na kila mundu akula si olonge uko wende hata. Ndo manzi ya contract. Ile tuwe watu tuweta na manjini na oi. Nini ni chao? Moma iweta na mathaitha sita. Mathaitha kula kuseo. Kukutalika wama. Lakini nduke wa mutafanya iweta yulua. Oi. Sita. Sinimenda mara ngapi? Meka monga mema wete yulua oi. Kana yulua manjini. Unaona mama tume utakuwa ndo alame na mbesa. Iwi mutabia na manjini atena mo kana ena mo kana utetheke hata. Ndembo nde kwete. Na yu amabaza lao ndeme zinge waya uo ina manjini matubi ni aide tutexendo. Uno matuya wevena nondo we mowe. We mozalele nondo we chao. Na bantu wako ona we na mongo muso wo kwa miyo. Na bantu wako ona we na masio mo bicha miyo. Kweli ni na athini. Atuitume wana inondo wa kuthelelo. Ndwe mothelele ni we anewe ndeni wa Yesu. Tell your neighbor ni we anewe ndeni wa Yesu. Ndumwe yani wa ndeni wa Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Donenge mwathani museo mulibai museo mwana museo Zayuni wako. Andu wengi mena maumize nundu mulibai muthuku ni wa manangie. Ate we Yehova. Amen. Na finally mutani ye Yehova. Hali ni Yesu yako. Uko nataka kustrango mutani yeo. Wasa itambia dhamu wiki umwe na sanda nundu abani. Praise the Lord. Amen. Ndeto isuzo ndena wetanika na Zayuni wako uthukume we na weyani na we muyani. Payundo muthuku takukwa ute muyani.
ayo ndo muthuku takwinuka utaya ni wathani wao. Lakini wele uthukuma winenganite wina utanu wonthe wise kwetha ona ukenuka wi muyani kwenuka. Praise the Lord. Our friend passed on. That is a wake up call kwa la onthe matiwa ba. Praise the Lord. It's a wake up call. Etha usu munini ni wenuka no ala tunakuanga. Ala tunakuanga. Ala tulekecheza. Ala tutupite mbao. Etha asuwa sio wanga. Nimekwenuka. Tabia mwenzako wewe akuiyewe. Tomwewe ndwe lelo iwe umielelo. Wamo tabia. Wewe digathoke tena thiti na witu na azanyeni watanaku. Aitho ngeza ngale ne wani ainjamadha ndabia mbwe muse dikabambe. Ende konyo muku. Konyo muku. Auto etange makambita muzae. Akule ndiye muzae hata nye. Are we together? Na kuomba katika jina la Yesu mpango wako ulio nao sasa. Eko sisi ya mtu wako lawe na mbengi kwewe. Eko sisi ya lawe na promotion nene kwewe. You also wambe kuyani waneva lawe. Let me tell you mpango wa yo wane wekana dakika ino wherever you are with the way muyane. Wherever you are with the way chao. So I don't know your situation. Perhaps you may be utemwandike. You may be muthelele. Lakini what if mubango ni wake wa wendo na musio muno webala yoba okwenda with the way dakika neba. There is no mistake. Twene tumiso ndetse yakumutungia mube. Kuyu inengane. Ate we yoba. Amen. Nasi hata ndotabe mwanzako we. Nomwe ondo wambe. Mumandie yoba udhei. Mutungile mumandie yoba udhei. Ondo wakele. Nomwe ondo wakele we. Manda mabasta maku maseo. Sasa usuwi na aketiwa mukalala muye. We mudhote mukalala. Praise the Lord. Mando usuwi mukalala muye we mudhote. Aya, number 3, praise the Lord. Mwe motanie yoba. Na we mwe motanie hali nizu yako. Hata ewe yoba. Tuombe pamoja. Tunaomba ewe mfalme wa mbinguni, maneno haya yatuhimize tukitoka hapa. Ewe Bwana, kujitoa kwako. Tukijiangalia Bwana na kujipimanisha na wengine, ukweli ni kuwa hatupendezi kama wao. Gari hatuna kama wao. Nyumba kubwa hatuna kama wao. Wengine Bwana wako na legacy kubwa hata zaidi yetu. Lakini sisi uweza wetu utatoka kwako wewe. Tutakutafutia nafasi ndani ya maisha yetu. Na Bwana hiyo nafasi chukua yote. Ili katika kila jambo tuwe tukitafuta kukupendeza. Kila uamuzi Bwana tukupendeze. Na wakati huo Bwana tutafutie mapasta wa kweli. Ili tukiandamana na wao na wakiandamana na sisi Bwana hawatatuondokea. Hawatatulagai. Hawatatudanganya na kutupora. Lakini watatafuta Bwana mema yetu katika kuomba na katika kutuarifu maneno yako. Na zaidi hayo yote Bwana tufurahie Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana katika zile hali tulizo nazo. Hata kama Bwana ni za utata, hapa tulipo uko pamoja nasi. Hata kama ni hali ya kupungukiwa, unabaki kuwa Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu. Hata kama ni hali ya kuchukiwa, tuko pamoja na yule ambaye anatupenda na upendo wa milele. Twajivunia Yesu Kristo aliyetufia msalabani. Twajivunia Yesu Kristo ambaye ameketi mkono wa kuume wa Mwenyezi Mungu Baba. Hata tusahau, atatukumbuka, atatushika mkono, atatuongoza.